Eish, u sina na zwiṅwe but nṋe ndi kha ḓivha hanefha ndi kha ḓivha hanefha mafhungo a kha ḓivha ni aḽa LLT ḽe ra ri khomba ḽone a vha songo na video murahu kha vhamele murahu vha ḓi i vhona hanefho ri khou ḓisa musumbedzisa uri ei dzi khou vhuya makhadzi a huna na zwiṅwe u gwekweni uri zwithu zwo ṱangana na ha khou na tshelede nga tshifhinga ha khou hola nga nḓila yone ndi uri u khou swika hune a wana uri manager wawe a khou mu fara nga nḓila ine a khou tea u mu fara ngayo thiri u khou hola tshelede nga ṱhukhu nga ṱhukhu zwino zwine zwa khou itea khamusi a khou ḓi ṅwana makhadzi wafha uri ene ha khou tou ṱoḓa uri vha fhambane na Rita ha khou ṱoḓa uri a wane ṅwe manager u khou ngo shuma na Rita fhedzi u khou ṱoḓa uri hu manager wawe a tshintshe nga nḓila ine a vha ngayo ngori hafha tshi tou ṅwala uri mini no need to get a new manager, I need her, she needs me, she must just change how she manage her things when it comes to finances. So mafhungo ndi aneyo vhakadzi u right na manager wawe zwi ḓa kha zwithu zwoṱhe thaidzo i khou ḓa kha dzi tshelede zwino a ri vhone zwo ri zwi ḓo ya gai fhedzi ndi kha ḓi ḓo vhuya ndi tshi update ndi ri vha songo ngo downloada muzika na makhadzi na vhaṅwe vhanzhi u hanefhala www.vanrapradiostation.co.za kana vha dzhene nga hafhanoni kha website zwa tshiṱangani.co.za vha ḓo wana mafhungo manzhi nṋe ndi kha ḓi ḓo vhuya nda ḓa nda vha update nda